Aner mala kenyam kanas dialtin kontin barwani lingwa seme kanwer online TV channel. Bana roike kwi koretin konti lat karodian. Bana roike kwi breaking news nitin kontin chardian lat re kuumɛ SPLA IO. Bukori action dialtin kontin chalar kuumɛ SPLA IO bana keling. Nika korte konti chitok kenyam bana keling bana kulawa. Kamandana bukona lingan wale ka kwi kuumɛ SPLA IO. Kuumɛ marwaike a Dr Riek machar. Ere lerkana me biatin diala kontilat karodian and wale biaka dil ngach. Na me a full update ka kuumɛ SPLA IO ka tin jekt lat karodian tin ke goitin kon lat karodian tin biaka ling. Ken kononia me jiram jidit gwasameni. Donga jen changan yam ka jiko bi ben kanwer online TV channel. Kenyam de jogono nena anda mandunu chang kodnyak malaya nung raina gwas me kanor online TV channel bana raje wale ke leri to goro de killing tide na de kan take shop lo aten no chirgamen jikona lingun bana raj ke kwi Dr Riek machar ba ke decision dana sha kana kuumɛ SPLA IO men chala de natanelo yet jaram dan en la acting Sherman atamaka gwada Riek machar bana writing akan kono ni amanda mandunu sham kodnyak an wala shanka wal baro ka pay badak ron kina dangraw wudi jandangraw wudi dik ban lere me bana jad nyakel chuja peru no jin video bi jalin kele ko bi kulata ka ngaj magwa katin kon lat karodian ci kon di alingen me ci to kam kuumɛ SPLA IO kene kuumɛ kirma yadit yana jangajen gwanwo cetaka kormu ci to akan kurmo kana network bana jangaje no te kane de shawo tire kuumɛ ka akir ma yadi ka kan konin tin paiwe chena tanelo yette je joch je pal mai che je woch no jaran mo che je joch jene ko ken chet ka Faruk deng kana ne dial ko ken che wire kuumɛ ka transitional government ne ko na shawo by the way kane de bom ka kor ka me shike je kane dial ko te shawo Diego jeno dong shikante ke secret meeting kuumɛ SPLA IO kene kuumɛ marwaike wuri chalke Thomas Sirilo ka jo mchituok wachi kuumɛ Dr Riek machar kene kuumɛ wutke mchalke me Thomas Sirilo wachi garodian mat da duar mishi garodian mato wachi ken join force kene lat me kene lar mishit kene mo teke mchituok chalade wonene chateka kur Michutu kokora kakor ke medan e cha kuumɛ SPLA IO cha jiga dial kene ga dial cha ka joj so chu te ka michutu Ramadan en la spokesperson ka kuumɛ SPLA IO kolna lam Gabriel cha jaw cha jalat jani chicken ye river ki ye county kolela dordang row re wishin winemi ke Equatoria akani chicken kadak chicken de ni kuumɛ kirma yadit chicken ga joj ka chicken ga nagne de shop ka wero re kur ma che jega long chu kuumɛ SSPDF chigring ka chokien ka joran chicken lat kenni cha ka nagne de shop ka diech manen dial content cha na ka ne dangol baro an kur dana chi to gwasa mo ka kuumɛ SPLA IO kayye akur mi ditie kur mi tot May chutuok chwa yu joj alo ntama tena nako wekene ka doran shwalke eye town alo bu wonere Iraq chukuumɛ SPLA IO charoda ka bom chida mangai kona medan ngai kino donga jen chetelot geke jeno dong telemde kana lar so ko kore chukuro mo churoda lat jeno kuyen la ngai ke jeno United County la kuumɛ SPLA IO a chikalarin go antama bune wono gwa dana wona tena meni mi chikirme yadi chamal chejeno no am lero da me murai kon ga kwida me ata danan shi Dr Riek machar chicken bon katin content door ko shi karwaj baka Dr Riek machar ko Dr Riek machar jalwa yena kana barar for that reason kuumɛ SPLA IO chikarin chu kep kel ke jen wuden shalke me somat Sirilo ke bonda michalen nas so michikan na mado chicken kuumɛ SSPDF chicken show George ne dangro tine nyen gatini ramate chuejo
yale Nathaniel yet ajen deputy chairman ka kuumɛ SPLA IO piny Dr Riek machar mi monte me jara mandana la acting chairperson ka kuumɛ SPLA IO ka gwa Dr Riek machar Soma Serilo jene general ka kwer ka leader ka kuumɛ da mandana te dor chikarudin chumada winimi chikan kuumɛ SPLA IO ke lew kuumɛ SSPDF chikane chu joy dor no Namo micho de la tuoga ka ye River County, a part of Central Equatorial State. The jo mo ja tuoga no. Michi korea tuoga, the kuumɛ SPLA IO, chikan gujo no tele ka choice, the no bikan kur bikan a ter. Ka ter keneja, chikan gujo no, chikan bit lora bang. Chikan tuoka panal. Dor shal ka buri biye chala de ro chikan de ne SSPDF ba chikan ka joitin ba. Kata dan shalat duno kan nate kon in shilli kine kon te bot kan latten tel mi shalar ka kwidian so right now murai kona ci kuumɛ SPLA IO ci ken step do dien ci ken lene kan ka wo bi ken tin kon lat ko dien bi ken kalat ci kuumɛ SPLA IO right now ka jen gwad right kon ka jamma ci kana gorno bi ken move ahead ka action tin kon bi ken kan ko ba ga kula ling ba jawdien ba kula ling kirma yadit ko no won jawdien charge ling ken ko dial ko la tuok charling ko point kim yadit la jena gwatu me bo gwasmen raina mu ci kon linga tem ni point kim yadit mu right kone no terere ka kodi gen chele chit ka taye dan me tu ko je me che kuumɛ Uganda che je mo ka yoko biken de ni Dr machar biken ka George gwente konte ten ko ngai kon taru ke juba ci gen ga George taram te taru ke juba kan te konte la kuumɛ SPLA IO gen ku yele linga no lure tene de ni Uganda tin no shitene de ni tin kon tila de ni South Sudan me chigan de ni SPLA IO chigan ga joy ka me dit kare nyale chu kane te kon tila SPLA IO chikaro din chu tawre ro ka kore chi kon ling ano chi kuumɛ SSPD abala kuumɛ kirmi yadit kana kuumɛ Ugandan chikan te ka clash ka dor shal ka kaje keje namo chi advantage mi di cheje non ka kuumɛ Dr Riek machar ko bikan chong a boom ko bikan kur bikan ter ke bikan kur bikan nyong mutu kan ko kan sell option ter adin mitre kwar kan ta makaka ka kumanda na raike akin mi yadi chakan dial watch ka national transitional government malat kare wi ke juba chakan dial watch gwamalka nere kon right now to right in termino to gwamalka tinitin kontila loyal ka Dr machar kanetin kon tin chunkel ke kirmi yadit no nere chunkel ke kirmi yadit tere ngai kone ngai kon wudu shalke o yet jen rami mumi wudu shalke parkol so parkol shunga kel kene kir jeram dana yoske kirma yadit yoske je aku wobe kuumɛ Dr Riek machar beje tagrar so that's the reason why menen yene mentama tela mal mugwa ko yoske wudu shalke me ay parkol so parkol a part of the deal come there eno kene urshal ke kirma yadit taje chure jag bo ci Nathaniel yet ye chulok ne gwade dane ci parkol ci dol ci je dore wi ke juba ci parkol yu jogono chene nyoko mu goreje ko jaram dan trata me parkol then after that ketin kon la gore kallu ko jawde ko be jala rek ki kirma yadit taje ci dismiss taje relief ko konintin paywe raina mray kone parkol kene kuumɛ SPLA IO taken Carodian so decision became mega tell manan kirma yadit tin right now murai kona ajen munon kon ko bana lerdo dien bana nyoko milin kona ko ci kuumɛ SPLA IO ci kan gujeno instead of bikan lim kirma yadit she can move ahead gor kano bikanete ko ken bikan kala let ci kan decision rodien ci kan nyok kami mekana yana man wo kam dana shalat a parkol netin ne dien gatini kanetin kontin shalat do cha nyok kamalat ka kwara ka shaka won medan kuumɛ kirma yadit bana message me bana jelin ka jawdana shalat keja SPLA IO acting chairman Nathaniel yet reinstate and appoint county commissioner neti tit nen yenga ti chala do shaga la let kuumɛ SPLA IO wudu shalke Nathaniel yet ka changa wel baro ka pay badak ron kin dangro jan dangro de diech Ramadan la Kuer, the acting chairman and commander-in-chief of the Sudan People Liberation Movement, or ARMY in opposition, SPLA
SPLA IO Honorable Nathaniel Yet Perino has issued a new order reversing, reinstating, and appointing several county commissioners across South Sudan. Nathaniel Yet Murai Kone, Janedi Kokian Chekenyok, Kemi, Kuany ke alakwar, Kokore, Keme Shakan Dia Chakawit, Kone Chekim Yadi, Janedi Alchawika can't sneak in. But I am right corner, Nathaniel Yet Murdin Chenyok Meledaje. And decision Chakula can teme a kuumɛ SPLA and honor Chikala de Yonene and decision Michigan Ben Guaskel Kaja ke power down Shakame Jen power Shakame a kuumɛ SPLA IO constitution Shagor ke 2015 the created ke SPLA IO ke conference Michalat Kidol Michalat Chikala de Yonene Kadobe ra shalat ke jenwo bi malbo nyam ke je malan shal ke revitalize agreement on the resolution of the conflict in South Sudan ka gwade da ne shangot chagalat ke je shalat no te ka luang ano dare ne ka dare ke nyoka mukwanyeka. The decision referenced as SPLA IO 2014 to 2025 was made under the power given by the SPLA IO Constitution 2015 and guided by the past SPLA IO conference and resolution. It also cites the revitalized agreement on the resolution of the conflict in South Sudan and the Local Government Act of 2009. At the top of the document, SPLA IO repeated its famous motto, "When injustice becomes law, resistance become duty." Micha Gore Woody Shalke, Thomas Jefferson, K 1743, Wiki 1826. No. Mission na chicken mal chicken and oxidament chale kill me yadit a watel ne total corruption the no bika kurbi keneter kenetin con tin chajelugo no bi mal bikeneno. Again minen yen teme the kwiko charge which kuumɛ Dr Machar no Woody Shalke me kirme yadi chele gori jano te mal me debere wike South Sudan chikane gwe jano okay ne cha ne wuch ne do you have to sit idle tell him leneya chikane gwe jano no tika de nyu lora bang e kene shaka bi nyu lora bang e tell him leneya and then chicken decision chikane kan Nathaniel Yet decision cheje kan and decision am point de karwade jene dialte kontela commissioner te cha wuch rewine ken ke state level kulela kantini tin content under stage ne dialati entem right corner chekan dial chekan nyok kamila ta kalat chekan nyok mi chola ka cheka kam got ken chengne me chekir me yadi cheka wuch ka gwase dan ngai corner kir me yadi gwade dan me chekor me chetuo ka je ne dial cheka wuch che power sharing dan latke che jaw che nyok mi ka be chong eno ko che wuri shalga me par kol che jek so china chu tel choice ko dong ba Dr Machar ba je ban piny ken anteme che togono kuumɛ telemishet kuumɛ Dr Machar telemishet keno benne ka baga nyok mu kwanye ka ko ne ka ngode ka legitimate ko bikarwich taga de ka piny bang bana Justin content chalat gwasme bana keling tin changun gwasme Honorable James Galwale utep gen chaje loch gwasde ala commissioner Kanasser County Capital State. Honorable James Galwale utep ko gwade dan chaje wuch alo chi kwer chaje wuch no Ramado Dien Honorable Dak 2 day our commissioner of Longushu County Apnal State wa cha nyoka mulo ke gwade alon tema cha commissioner che jek Ramado Dien Honorable Biel Butrus Biel a commissioner of Fanga County ka Jonglei State. Ramangwandien Honorable David Lisi Christopher Ramame commissioner of Kajekeji County Central Equatorial State Doran Chamaje Tema aji Uganda. Ramadidian Honorable George 1 commissioner of Terekeka County ka Central Equatorial State. Honorable George 1 commissioner of Terekeka County Central Equatorial State jam dan didian cha kam kom de nyok. Rambakalien Honorable Abdallah Lokeno General Commissioner of Capoeira East County, Eastern Equatorial State. Ken Jagalat Kuara a kuumɛ Dr Riek Machar a nyok
chang me cha ko gwa sedan. In a separate directive, Honorable Peter Gat Kotkong Dwar, Jaji Nyomu Kwaja Pony, Acting Commissioner of Neural County. Acting Commissioner of Neural County right now, Kajongle State, Jaja Kwanyanono. The link on Kati, Canadian content cha Kwany, a nyok kachalo Gwetkin, a shanglemenchi, Kume Kirm Yadit, Chaka look, Ke Chaka Wik Quera, Janyokamu Kwanga Kanyok. A de kona ngajin wodi. Name mlat ke menteme a bi kume ba wewuniam under Dr Riek machar. Yang nemen sikan lugano de ken gorno bika mal bikene no. So this announcement come at a time of rising tension between the SSPDF, South Sudan People Defense Forces, and the SPLA IO in Ye River County under Dr Riek machar. Central Equatorial State. A recent clash between the two forces have left 17 people dead and forced thousands to flee their home. Civilians in Payawa and Udukari have been displaced. A school and house destroyed and humanitarian needs are growing. UNMISS or United Nations Mission in South Sudan has called for an immediate ceasefire and protection of civilians, warning that continued fighting undermining peace effort under the 2018 agreement. Jawling yeneme a drobadan and charlotte kejeno medan ko shekeno shikim yadi shelo no mal bejeno watele Dr Macha tele negatele ga church the no bika kor mo bikaneter and kor chitwok chachuling no chenei to shop ka well baro shakana kandial both side take SPLA IO ne dit SSPD aptaken kanedi shop ka wero akor money akor mbej chi kor mungo akor mjak Kodi and kuumɛ ma kame a kirma yadit jen teleje respect ke kuumɛ SPLA IO. So munyo dan wodi ne di ti chika tel choice de no bikan kor bikaneter. A jene nen jena kataye dane shikan kai keje. Chikon di ala ngaje no chikor cha to ka penal. Jen the same thing chitwak ban re wichin winami. Kon kir she gor no te mal mdeben. So right now, court to Kenishang, let Carodian, Kosha Gorno be malpepen. So a gentleman yen a time Schumann, Nuer Waya Miba, no Carodian, Ko Kenishang, a Kajak, a Kuma Kirma Yadit. But the situation canani, and no banner to contact Commissioner Banyo Mulaka Kagwanakan, a base decision. Kowodi, Nati T, a Wawaka Kalora Bang, Kadomi Machikirma Yadit, Charik Chagalat Kaja. Kosha Gorno take a mal Madeben. So much it can me a correcting corner lat Carodian. The gormu, the gorgwech, they kuma kirma yadit. Kon kirma yadit, Jaja Gor and Wote Mal Madebere Wicked South Sudan. Do no and Temme, Chukuma SPLA IO, Chicana Runena, Ko Dong de Bienene, Quanega Quagala watch, yet go tell nay power, a can much of women talk. A German yen Temme, she can decision Chicana can ko Bikaneken, Bikanka gang, no matter what. So Joe me Joe Michikanalat. A kene chine dear and more. Kata dana dong chang ne jagaja, so kuja mo bene ko beneka gang. Kuumɛ SPLA IO charo de aleka right now. Mada chimat ka keme, a decision me ba regret a kuumɛ kirma yadi chere ngai kondiale. Ko decision dian michikene mek, la kena let la talk alo e kuumɛ. Some people dear kene no ba kuumɛ SPLA IO ba ka bukaren yale. De ka bukaren yale di. Kakene kuumɛ michiro de organize. Yaro de aleka already. Si kumba bjingne lora bang, you know. Ke e kum meteka match. Take and quack to take a je. Go take a quack take a je, net Carodian. So by any means, big a deal fight back. So we can core more, we can a tear, Kadobadana Gorkaneja. No. So much it can a me, Odi and Agin Woody, Chukuma Dr Machar, Chakorkajan Guasman Teme, Chicken Gujan, big and a tear, Kabukarian gang, Kadobadan and Dong or Decorin Gangaja. Dr. Riek machar jen che logo no de mal derben. You know, ne itu ngala kana laro Riek machar jara madana tikeriek. Ba Riek machar der kula tikeriek de. Ne ka dialen kontin tikaje. Kan tin gwor ka je kan ri kono kwala targen ne ka. Ne dialtin kontin kwaje support. Nike medan nike
me ci kor ci tuok ci me ngai kone en kore dana ci tuok re we kanasra me biti dial kule nong ki ko dial kone butuok reng machar gor jeno de maldar ben ajendan ko jela gor no de majur de jen loire we ka juba but tinetin kontila SSPDF ci kene yar eno baje yen ka ba cholo jene criminal wala e dur long ka kirma yadit cheje de men cholo no Dr Machar criminal ko Dr Machar jaram dana ko mal ku jele no without Dr Machar so Sudan der jek der take mess up Reng Machar a legitimate leader. Kata dan la nyinga la kala deje, la kala de kurka, le de ke go, alo take humanity. Mente ke kir mi yadi teleje. Kir aramu mo dang na wich daga na role. Tel mo go amela de re wich ka South Sudan che mengai kondiale. Tel mo let kira right now. So en na mo amu bu kona ngaje no ye kir mi yadit je duir shakalat. Ka duir kona chalat. Ka duere konsin che gor ka jeno de maldar bere wi ka so Sudan ka gor ka mal jodo diene bana ling no wude me shwale shol namngek generam kel ka kuumɛ SPLA IO jen chaje joj ba chit ka men cha na tanelo ye chaje joj ka cha kwar ko ken cha ko ka kuumɛ SPLA IO right now aram kel mishiro da bartere which kalere tange shalat chiro da bare wijen tema chewu wi dodien ajene che wona ke village minanan kana gwada kana jalat ajene bara roda ko jen bokulo rajta wichin winami ko kume kirmi yadi che gorono de na de ka rach cha chikan gorono de win monde kente ka ngaketin kon lat ko rodien so cha hude me che jawuch so jawlin kon me katin kon lat ko rodien bana token gwaseme ban to ko ken bana kala ling mishi nogono dong de channel de je support ke jira mi judit please gorono be subscribe button bi jetwan pingwa the money ka bi notification bell bi jetwan ka bi char bi jata bu gwas mane jen gwada ande kon pekten ban lere ko ken ban kala ling no wala ko kor gwasen be bi atakamal